Hello manin kakabsat, kadwaan da kami nga mapan ijebing kagtatta, indinggan tamet iti kakapintas nga Ilocano Sonata. Saan ko man siyak, di pa basulim, numarag-rag da ayat kinlangin-langin, nasikat na lawak, anang baybay sana kalaam mo nuwag tuka. Umanay ken ka, makita na iti mo minsan. Umanay ken ka, tawag ken pangumustan. Uray no na sakit, pilit nga awatek, tapanunutek nga sikat ay ayatek. Pinunpuno ak nagkurkuranam kaniya, tinepelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agya. Saan ko man siya, di pa basulim, numarag-rag da ayat kinlangin-langin, tasikat na lawag, anang baybay sana klaam mo nuwag tuka. Umanay ken kat, makita nak iti mo minsan. Umanay ken kat, tawag ken pangumustan. Uray no na sakit, pilit nga awatek, tapanunutek nga sikat ay ayatek. Pinunpuno ak nagkurkurangam kaniya, tinepelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agyan. Asano nga ipatek ko, tikas ken ka, martirak ta pusom, ayat mo jak marik na patek ko, jak marik na tadong mo, kasano ajak gokden panagtuko. Pinunpuno ak nagkurkurangam kaniya, tinepelak ti gumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak, saan ta indadanes na, kasta kadi tinapudno nga agyan. Kasta kadi tinapudno nga agyan. Kasta kadi tinapudno nga agyan.
kasagana nga awatik puti kunti inak panag-aarapaap narigat man ngemin kan lipaten siya kadenden nam naganat aw-awaga siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak nga ayaten itang dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad itek nga madakton iti agayo siya kadenden nam naganat aw-awaga siya kalilin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak nga ayaten itan dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng itek nga madakton iti adayo itang dinakon kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng itek nga madakton iti adayo lading itek nga madakton iti adayo taadaan supapaka nagkukurangan sapay na mapunas kuram kaniyan amo patakin nagbasulakin ka naunday atawin anak ko kawag titaden na itang taadaan supapaka nagkukurangan sapay kumata mapunas kuram kaniyan
naunday atawin anak pugawat di datin na ikarikin ka yak na tong palitan ang nugutik kanayaw awan daytoy irik na isang nga saan nga sika nang punot kawakin ka impatyen na kuman nga ayatin ka basulakin ka naunday atawin anak pugawat di datin na ikarin daan supapakan nagkurkurangan sapay kumata mapunas kuram kaniya amok atakin nagbasulakin ka naunday atawin anak pugawat di datin na ikarikin ka yak na tong palitan ang nuduti kanayaw awan daytoy irik na isong nga saan nga sika nang punot kawakin ka impatyen na kuman nga ayatin ka sa dinuman di ayan mo biyag ko kaya't kukumaken ka ngay pudno sika kanayon harapap ko ket di kanto mapukaw dito'y lagit ko sa dinuman ti
biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harap-paap ko, ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka nga sika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate, uray pa'y adda agtun ijay tanen. Sa dinuman di ayan mo biyag ko, kaya't kukumaken ka ngay pudno. Sika ka na yung di harap-paap ko, ket di kanto mapukaw tuy lagip ko. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka nga sika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate, uray pa'y adda agtun ijay tanen. Uray pa'y aglabas ni tawen, ikariken ka nga sika sikalae. Di ka masursuro biyag ko alipate, uray pa'y adda agtun ijay tanen. Uray pa'y adda agtun ijay tanen. Dito yun nga patengga iti video kakabsat at sapay kumakit na gusto nyo. Hanyong arang naliplipatan iti ag-like, comment, kan pakishare dito nga video.